Daki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki driver taksi hanang bat Shillong ki lapan pau ki jing komputer ya ki bahaya hasam jong uraja bat ka Sonam Raghuvanshi namar ka jing penthok beria jong ki ya ka jela dak ba keno lai phojat ya ki nong song shnong ka Meghalaya bat ki laong ba ka dei ki jing thmu ban pen sneudur ya ka jela ki lapan pau ru jing komputer ya ki la pathai ku bor na rithor ni ki national media ki belam bakla dak ba ai dak ki khubor lamler ki bakta ya ka jela ki la kentu ya ka sarkar bari ban penstom ya ki tu baro ki badan kiti ban kenthok beria ya ka jela Meghalaya. Kung ipendrem ya kajing dia ke bajia posora, ini pendrem jure ka, but hantam ya kajing penthau bria ya kanika snong kajungi, kabengi ik, padu kata, baka judan kano uno kajing dia kanika snong jungi, bangi dan lang but non tribal bagi na ini kiwan ru kim judan kano kajing but bentuk bria yang kanika stin jungi, but tang kawai ngi kwa ban ong, ba kita kiba bentuk bria kidong kaman palma na kanika stin jungi. Bakinlek siapot cara penjiru, pilih sesuara ru, kidong kaman palma na tugas nong. Nomor pila bentuk bria, ya kan. Ngilayo ya kata-kata kabang mo, kakatim pareng, ba kade jaka ba peniat bria ya kitore. Mat ngida aku beli you chief nastal dingi ya ke polis juga di state dingi Meghalaya polis bakal trestam but kendang yai trestam show bani oban bat ikiti gibe dia bedang keti mentasni ngan keren daga Hindi bagi ndom sotu kitu gi national media bagi kuntho ben yagi Meghalaya jungi ते हम नेशनल मीडिया को सबसे ज्यादा कंडेम करता हूं क्योंकि वो लोग ट्रुथ मालूम नहीं है पूरा मेघालय को बदनाम करा दिया अभी वो जितना भी नेशनल मीडिया है वो सबको माफ मांगने पड़ेगा शिलोंग में आके और पूरा एडवर्टाइज कराना है कि मेघालय ऐसा नहीं है क्योंकि मेघालय टूरिस्ट सौरा में जो टूरिस्ट जो मेघालय में आता है उन लोग को हम लोग भगवान समझता है कि उन लोग को हम लोग को भात देता है खाना देता है हम लोग उन लोग को दिखता है अच्छा से अगर वो लोग टैक्सी से जाता है ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अपना स्कूटी से गया क्या वो हम लोग को मालूम नहीं मगर अगर टैक्सी से जाता हायर करके ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ड्राइवर वापस लेके आएगा वो लोग को 2 घंटा 3 घंटा वो लोग घूम लिया अगर वापस नहीं आया तो हम लोग को तलाश करने जाएगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया तो आप लोग स्कूटी लेके गया अभी आप लोग हम लोग को बोलता है मेघालय में मार दिया मारा कौन उसका अपना औरत मारा हाँ लड़की मारा और बदनाम करता है मेघालय को और जितना भी नेशनल मीडिया है उसको माफ करने पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट मीडिया जो मेघालय को बहुत बदनाम किया था वो प्लाकार्ड लेके जो गया था लोग को सबको वो करना है और हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है ऑल कंपनसेशन एंड PIL फाइल करने के लिए मीडिया पर्सन को सबको yang dengan aingu sekadanya kami di kebor dan beli kepala baka police department wa kalala ban talong kala sai so ya kam ba le maki namar kajing prestom jong kihi swat kajing sakno ya kari kasi jongi la kibar jala to ong ba kidei ki parado persnam jongi ki ba sim ya kajing em jong tau raja Raghuvanshi andai menta kala pausai ba kamdei na kaliang jadi parado persnam jongi hendai kidei na parado persnam jongi hi pangai ku blairu ya ka sora circle jongi jo ka is kases bakila mi ya don mentalang pila yemi banyak wat lang ya ita ilok jongi balaja handai na lalap menta posi galong ban badai makai hipat ka ba sekelai ulok lejong kamtam du kani ka jing ai wai kini ki rental ngi kwa ba government kang sumkhia ba ban pet bhai kani ker kum ai rental jom ni ba kini ki rental kimdei ra ki brio ki jongi kide ki bar jelahi ini suka kerentangnya kata hi ladap hi penterekam ya kai ka badai pentere krai ka police department lani ka tourism department untuk kambhai ka ibande bat ye ka ibamdei bande ni suka patang kata hi ngi bu tang kata hi ka wi ka jingkat pat ba subhalam man pekya man simkhya lam ya kani bra nang pa kunum ja su ni nadina ni mat namar kajing sa kan tho
Undai tang yang wei arna yang ni baro wei arnut na undai kajing sa kontok adai bai ya kari kasi jongi. Yang ni kumbi nunya akali agni ka for ko apnai kublai ya ka police department kabala atlay sitom hagidai jingja jumito ki nong jong kai ko sora agaba ku lok jongka ayap ko sora te habing pet hagidi kisi kita yo balalet kibun kikan tho ya ka bi jongi te kamme kalia aba wat utu men jong utu sirang ubayap para lu kuno bet ba kidai kinong mekalia balik ini kampentriam ki kampeniap hangti apa sora te bon hi kini ki we ki nakliang ki news channel ru yong ba hapo kini ke jingja hapo jong hapo kan ke jela jing apa sora kadai bet ki briu khasi jongi nang ni te nakliang ji kinongnya kali kamai ikwa ban kentu ban banjur ya ka sarkar bakan lei bakan kumat abidai bakani ke jingja apa sora kanang ba na hadian habot kanum jashu kumbali jingja namar kini ke jingja hai sora kalalong si tayo beladam kalalong kepala penjak burom si kade ya dari galia jungi habidai kinong so kai berthai hane habidai kinongnya kali kamai khamtam kinong song sinong lei habo ka sora sub hills division kepala pen ja burom syayaki dinak liang jiru ko aban ketu ya ka tourist department bahkan senan ada ke polisi kumno namta kini kinong wan jokai perthai bathaptam namta yakini kinongnya akali kumno kinsim yaksin jam yakini kinongnya akali yakini kinong wan kai shali kinsim ni kinongnya akali kamai 5 day ni tourist dinak liang jongi aku aban banjur sarkar sisian ba kan mix kemat bahkan kren hari ni kebenta hadian bakal alap mo hadian bakal kentai kalawan pendam no daladi apo ka anak hangri apo please limpa ke jingwan pendam no ke jongka tengi nak liang ni so komen e shika de baka kawan pendam ba ni nak liang ka noksong sinong jomela long ni lasno komen kebiak nomor ba ngilayo ban buat penia ne berti telong ya kesebut habidi bakani de akermen ba kani kanum jashu nani skmat ai ba sarkar kan kendet ya kan kendet beriu no ni skmat ba kanum jashu akan kari kasi kabai kejungi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.